Paraking kapasalamatan at kayadwanan ding makatuki at ding karelang familia. Grace Villanueva, Hart Antonio and Rebecca Cabral, Roy and Rona Angeles, Lynn and Miel, Willie and Tess Poyawan, Christine Joy Poyawan, Jimmy and Lou David, Louie and Marie Chris Palad, Emilud Edison, Edlane, Luisa, Alicia May, Higante and Dabu family, Ando and Josie Giao, Avelina Salonga, Joseph, Alfred and Majhel Salonga, Alfredo and Alicia Kayanan, John Alfred, April, AJ, Anika May, Aliana Marie Kayanan, Jasmine and Bong Minaves, Marcy and Jeffrey Rabadon, Romeo and Tess Lasco, Frank and Francis Lasco, Ronnie Gatus, Ning Faharit, Mario and Maricel Gatus, Crispin and Rizalyn Gatus, Jeronimo Jr. and Dina Gatus, Alan and Liza Kayanan, Joseph and Lizelle Zapanta, Edgar Gatus, Primitivo Ponce, Peter and Aurora Turla, Ben and Gloria Turla, Erlinda Castro, Frederick and Jeng Castro, Cheryl Regala, Romeo and Roa Manlutak, Basilio and Baby Manlutak, Jose Roque, Joel and Ann Hinco, Jose, Jack and Jimmy Hinco, Nicolas and Amy Sikat, Pablo and Reynalda Giao, Constantine, Bless and Christopher Apimuar, Richard, Paulo, Ray and Ricardo Giao, Nel Muñoz, paraking makapasubaling kayadwanan di, Winifrida Portalada, Renato Ocampo, Ariel Giao, Jarens Lagman, Daniel David, Victor and Nardo Velasco, Agnes Marcelino, Faith, Celine and Leon, Marcel Sumang, Catalea, Archie, Alan, Celi, Marcelino Pineda, Giao and David family, Mayor Dante Torres, Paul Torres, Boss Joe Mendoza, Agnes David, George and Marilyn Hinco, BM Tonton Torres, Mark Henner and Jerry May Faharit, Michelle Ann Faharit, Arturo Torres Jr., Aldrian, Aaron, Eliza Kayanan, Mark Leo and Crisaline Gatus, Arcel and Shangri-La Gilas, Francelin Gilas, Wilfredo and Mercedes Castro, JC Von and Mylene Vitug, Minerva, Concepcion, Charmaine and Cariza Marie Bisda, Cecil Cruz, Rain Jasper Bisda, Jansen Paul and John Patrick Pasion, Rowena Pasion, Leo and Chris Sitcharing, Willie and Irene Castro, Christian and Jesselyn Ignacio, Reynaldo and Clara Batak, James Benedict Layut, Conrado Bisda, Betty Ong, TJ Castro, Randolph Latorre, Marjan Abande, Ruel Bautista, Eduardo and Rosario Gilas, Chit and Robin Angeles, Neddy Macalino, Cherry Simon Nathan, Leia and Ansley Gonzalez, Kate Gilas, BJ and Fatima Dolly Manlutak, Jay and Chi Careon, Patrick, Janina and Miguel Rivera, Kyle Justin Hinco, Patricia Gonzalez, Ethan David, Nicole David, Gabriel Gonzalez, Brennan and Connor Robinson, Annalise and Ellery Shatles, Lito and Marita Paule, Pat Torres, Rolando and Catherine Sebastian, Jervy and Arlan Claire Sikat, Nina Aryan Sebastian, Neil Joshua Natividad, Franz Aldrin and Angeline Sebastian, Joseph, Mary Hazel and EJ Valentino, Joseph, Emilu and Ethan Di Giacomo, Mike,
Melody, Gabriel, and Micaela Young, Dewey and Irene Remedios Venus, Derek Chris and Liza Pineda, Nel, Arlene, and Ferdy Nuki, Lita Manarang, Paraking Malagwang Kapaldanandi, Luis Kyle Ranas, Melody Ocampo, Ana Ocampo, Eledina Pineda, Margarita Bautista, Cynthia Santiago, Kenneth Coghill, Edgar Lacanlale, John Kerwin Dizon, Rodel Magcalas, Lucia Infante, Flora Tambalo, Ken Rosal, Lucina Tarok, Ernesto Mendoza, Jesus Franco, Lilia Caneco, Cristel Ayala, Dorita Paguntalan, Romeo Lasco, Frank Espinosa, Saturnino Cortez, Paquito Kayanan, Ines Torres, Zacchaeus Meneses, Rosalie Bautista, Arsenia Hinco, Josie Hinco, Jerry Cruz, Paul Christopher Pineda, Desmond Malik, Fernando Ramirez, Bonifacio Malig, Tom Laksamana, Minerva and Jomar Kiambao, Esther Parungaw, Marina Osorio, Wenceslao Cañonero, Estrelita Soriano, Jordana Mezzetti, Alfonso Nuki, Santiago Tayag, Glenn Nuki, Joseph Gosum, Enedina Betuin, Beata Cañonero, Benedita Amante, Kate Villa, Robert David, Joel Tubig, Ines Gozum, Cirilo Cuenco, Purificacion Gozum, Zita David, Marta Sevilla, Joel Guanlao, Glenda Ocampo, Ace Torres, Consuelo Mendoza, Amado Ramos, Yoli Tayag, Joseph Ferrer, Ricky Lusong, Gloria Lopez, Lucia Infante, Zaina Lorin Matitu, Rol Lenny Gozum, Yolando Tungol. Paraking Kapayapan Ding Kaladwadi, Ernesto Kinlog Sr., Roberto Fontanos Jr., Sunny, Odilon, Larry, Corbett, Rowan, Anthony, Sofia, Wigberto, Raquel, Bernadette, Wika, Gregorio Jose, Hervey Victorio, Gilbert Razon, Catalina, Ramir Sr., Ventura Sr., Victoria, Amelia, Paterno, Feliciano, Marina, Edwin, Tristan Dabu, Jimmy, Pedro, Facencia, Luz, Mariano, Encarnacion, Ernesto, Benedict, Alan, Caleb Lorenzo, Jov Karel, Julieta, Joan, Salvador, Maria, Josefa, Fernando, Alfredo, Marciano, Estela, Marlon, Violeta, Jaime, Kiel Harvin, Renato, Clarita, Domingo, Almario, Anacleta, Pacifico, Benita, Alice, Jerry, Ruben Sr., Alfredo Sr., Teresita, Charmaine, Maximo, Wilmar, Encarnacion, Genaro, Nestor, Irene, Cecilio, Rafi, Randy, Charlie, Fernando, Francisco Sr., Ignacio, Jomer, Feliciano Sr. and Jr., Modesta, Erlinda, Fermina, Pedro, Marshall, Godofredo, Chodoro Sr., Teresita, Eric, Serafin, Rosalinda, Victoria, Marcelo, Ernie, Justin, Mirna, Pablo, Arsenio, Maria, Benedicto, Angel, Veronica, Tito, Lourdes, Bernardo, Hayden, Leonila, Heidi, Loy, Arsenia, Honorio, Magdalena, Emmanuel, Angelina, Gertrudes, Celedonio, Cesar, Rogelio, Oscar, Angela Francesca, Precious Angel, Ruben, Ernesto,
Eduardo, Juana, Pedro, Mariano, Patria, Emmanuel, Rosauro, Marcelo, Pacifico Sr. and Jr., Ernesto Alfonso, Jerome, Maria, Julian, Simeon, Lauriana, Felino, Salome, Jose Sr., Isabel, Angel, Amparo, Felicidad, Melanio, Paulino, Patricia, Among Jose Giao, Dr. Bienvenido, Antonio, Florentino, Loreta, Pedro, Cecilio, Julio, Julia, Medalla, Hamilcar, Renato, Rosario, Flora, Melchor, Leonila, Constancia, Froilan, Quintin Sr., Quintin Jr., Belenciana, Roberto, Belen, Dominador, Cristeta, Antonio, Maria, Emerinciana, Marshall, Trinidad, Roberto, Mirihilda, Lebrada, Rodencio, Reynaldo, Nenita, George Torres, Antonio, Victor, Damasa, Cosme, Marcelina, Carmelita, Antonio, Maria, Noel, Takeshi, Nestor, Hilarion, Cristina, Robert, Jess, Pascual, Mary Josephine, Hilda, Melchor, Nenita, Harawit Joel, Lani, Carmelita, Isidro, at ding sablang mayang ubiyat ang kapatad king purgatorio, lalong-lalo na retangala ng makaganaka, Karela.
ing lagyo na ning iba, poning anak, ang poning Espiritu Santo. Amen. Ing kapayapana ning sinubling mebye Ginoo, manatili kaya kayungan. At kaya ka antimurin. Kaluguran kong kapatad, malugod tayo pong pasalamatan ng Diyos para kingalang tuknang ng lugod, pamamiyay grasya at bendisyon kaya katamo, karing familia tamo at kimbansa tamo. Tahimik tayo po sa guling pasalamatan at manyad pakalulo, kapatawaran karing kasalanan tamo, pamagkulang tamo kaya, batang maging karapat dapat makisulo king gayang banal a misa. Ginong Jesus, agkatan mo kaming tutuki kaya kaparati at kakawani Gino pakalolo. Ginoo pakalulo. Hesu Kristo, agkatan mo kaming makisulo king lamesa ning kapasalamatan ning misa Kristo pakalolo. Kristo pakalulo. Ginong Jesus, patawaran mo ring kasalanan mi at kakaulan mo kaming mitmulugod Gino pakalolo. Ginoo pakalulo. Ing Diyos sa mayupayang tuto pakaluluwa na katamo at kimpangapatawad na ring kasalanan tamo. Idala nakatasana king biye alanganga. Amen. Amen. Abi-abi tayo pong ining puryan ing Ginong Diyos. Excelsis Deo, Gloria, Gloria, in excelsis Deo.
Panalangin tamo. O Diyos, iba ning katutuan, awsan mo kaming lumapit keka, bandinan mo kami king kekang sala ning katuliran at kapayapan. Kaulan mo kami king kekang katutuan at iyawa mo kaming king tapang mong ilahad iti karing sablang tao. Iti adwan mi kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Amen. Pamamasang ibot, king libro ring dapat, daring apostol. Pengot nan nala ning peka punting pari ring apostol, nga na karela. Maigpit da kayong tintuan, king tuknang na kayong tuturo, tungkol king lagyo ning taong iti. Lawan nyo nung nano ingke kayong depat. Hinalat yun na, king mabilog a Jerusalem, ingke kayong tuturo, at buriyo pang iparsala ke kami, ing pangamateno. Nga nang Meki bat Pedro at dingaliwang apostol. Kailangan ing pamintuan miyo ing Diyos at aliwareng tao. Ing Diyos daring ke katamong makatwa, pepasublian niyang miye Yesus, kay batyeng pinako keng krus. Tinasnening Diyos king dane ng wanan, ban maging pamuntok at talapagligtas daring tao. Ban kanito, miko oportunidad lang makisisi ring Israelita at tanggap kapatawaran karing kasalanan do. Testigo kami tungkol kareting bage at antimurin ng Espiritu Santo, ing regalong babena ng Diyos karing mapamintu kayo. Tintuan dalang na magsalitang pasibayo, king lagyo ng Jesus, at layong danalang binulos. Meko lang kitman tula ring apostol, king arapan ning konseho, uling ila, may yakit lang karapat dapat dumalan kaligaligan king lagyo ng Jesus. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Purianda ka, O Ginoo, uling linigtas mo ko. Purianda ka, O Ginoo, uling linigtas mo ko. Purianda ka, Purianda ka, O Ginoo, uling linigtas mo ko. Emo pepaintulot ing tumulala, king kakong kabiguan, ding kanakong kalaban. O Ginoo, linigtas me ing biyeko, king kamatayan. Emo ko inabe, karing padulong na king kutkutan. Purianda ka, O Ginoo, uling linigtas mo ko. Purianda ka, O Ginoo, uling linigtas mo ko. Pagkantayang kapurian ing Ginoo, ikong sablang tapat. Eyo kakalingwan pasalamat, king lagyo ng banal.
Sa ugli mo, ingkeyang mua, kabang-kaba, ingkeyang ganaka. Karas ning bengi, mapalyaring ating luwa, dapat datang ing tula. Purianda ka, O Ginoo, uling linigtas mo ko. Purianda ka, O Ginoo, uling linigtas mo ko. Pakiramdaman mo ko sa, O Ginoo, at malunos ka kanako. Ginoo, saupan mo ko. Inalilan mong pamanerak, ing kanakong pamagsalbat. O Ginoo, kakong Diyos, parati kong pasalamat keka. Purianda ka, O Ginoo, uling linigtas mo ko. 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 Pamamasang iba't king libruning kapahayagan. Ako, ihuwan, mikametong kong pamipatilip, at dimdam ko ing siwala daring dakal, at laksa-laksang anghel. Makapadurot lo kin trono, karing apat amabye lelangan, at karing makatwa. Ngarang magkantang masikan, ing korderong petero, karapat dapat yang tanggap upaya, pibandyan, kabyasnan, at sikanan, dangal, ligaya, at kapurian. At dimdam ko lang magkanta, ring lelangan, aatsu banwa, king yatu, king lalam ning yatu, at dingatsu kin dagat. Din sablang lelangan, kim mabilog asikluban. Kim makalukluk kin trono, at king kordero, miyabye ing dangal, ligaya, kapurian, at upaya, angga king kapilan paman. Ngarang mekibat ding apat amabye lelangan. Amen. At migsakabla rin makatwa, at simbande. Ingamanu ning Ginoo. Salamat, King Diyos. I Kristo sinublineng mebie, ing ginuring sablang lelangan, pakit yang pakalulu, karing sablang balayan. Ing Ginoo, manatiliya kay kayungan. At kaya kaan timurin, Pamamasa king mayap abalita, agpang kang San Juan. Ligaya keka, O Ginoo.
Pasibayo yang pepakit i Jesus karing alagad na king pampang ning dagat-dagatan ning Tiberias. Pepakit ya king antikaniting paralan. Miabela ri Simon Pedro, Tomas ing mayayawos kambal, Nathaniel ataw Cana Galilea, ding anak ng Zebedeo at ding adwapa karing alagad ng Jesus. Nga nang sinabing Simon Pedro karela, manasan ko. Ngara naman may kibat kang Simon Pedro, tuki kami. May kola at sinakelaking bangka. Dapat alalang arakap na numanasan king kabukasan ay ta. Anyang saslag ni Ingaldo at suya Jesus kim pampang. Dapat ere akilala ring alagad king ya i Jesus. Nga nakarela, anak, atin kayong ikwa. May kibatla, ala. Sinabi na karela, ibaldugye ing lambat king dani ng wanan ning bangka at manikwa kayo. Bildug day ing lambat at era agyong isaka uli na ning keraklan ding asan. Ngano ning alagad apakamala ng Jesus kang Pedro, ya inginu. Panamdam ng Simon Pedro, king ya pala inginu, sinulod na ing imalana, uling lubas siya, at linoksuya king danum. Dapat sinadsad lang makabangka king pampang dingaliwang alagad, at guguyo de ing lambat amit mong asan. Ela masyadong malawt king pampang, mga dinalan ay yarda mo ing dayuda. Kasakar king pampang, menakit lang uling ami babaya, at ayasan makaderang ampon tinape. Nga ng Jesus karela, magdala kayong mapilan keni, karing asan aarakapyo. Anya sinakikim bangka i Simon Pedro, at ginuyod ng papunta kim pampang ing lambat amit mong mga ragul ayasan. Dinalan la at 50 at lu heganagana. Dapat eya may sira ing lambat ang giyang marakalla. Nga ng Jesus karela, may kayo keni at mag-almusal kayo. Dapat alametong man karela, ing mengangas kinutang kaya, nung ninuya, uling balura, king ya ing gino. Linapit ay Jesus, kinuha na ing tinape, at binyene karela. At antimurin, karing asan. Itiya ing katlong pamipakit ng Jesus, karing kayang alagad, kay bat ng sinubling mebye. Inyang mekapagalmusal nala, kitna ng Jesus i Simon Pedro nga na, Simon, anak ng Juan, kaluguran mo ko, may git karene. Nga nang may kibat Pedro, wagino balo mo ing kaluguran da ka. At nga ng Jesus, pakanan mula, ring kanakong tupa. Kitang ng kadwang okdo, Simon, anak ng Juan, kaluguran mo ko. May kibatay Pedro, wagino balo mo king kaluguran da ka. Nga ng Jesus, ingatan mo la, ring tupa ko. Kitang na king katlong okdo, Simon, anak ng Juan, kaluguran mo ko. Melong ko tiya i Pedro, uling may katatlunan ng kitang kaluguran mo ko. Hanya may kibatya, Ginoo, balo yu po ing sabla, balo mong kaluguran da ka. Sinabi ng Jesus, pakanan mo la, ring tupa ko. Ing katutuan sasabihan ko kaya ka, anyang kayanakan ka, ika ing mibablas king sarili mo, at lalakad ka nung nukabisang munta. Potang matwa ka, yatsat mo la ring gamat mo, at aliwaya ing miblas kaya ka, at midala kaya ka, king lugal a ekaman bisang munta. Sinabi ng Jesus iti, manang ipakilala nung makanano yang mate i Pedro at munye kaligayan king Dios. Ang sabi na niti nga ng Jesus kaya, tara, tuki ka kanako. Kaluguran kong kapatad, ing mayap, abalita, ning kakatamo,
kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Maya pagat panapon po kaya kayungan. Maya pagat panapon po kaya kayungan. Salamat po. Kumusta ko po? Mayap mo naman po. Salamat po. Panupayayo po nganing Domingo, medyo personal in kanakong homilya. Sa bagay, hanggat Domingong magbahagi ko kaya kayo, personal naman, manibatan niya po kayang puso ko para kaya kayo yangan. Ing Ebanghelyo tamo po, ibat yakang San Juan, chapter 21, verses 1 to 19. Itiya ing katlong pamipalto ning ginong sinubling mebye karing kayang alagad. Dapat ngeni po maniwala ko, etani akit personal, face to face ing Ginoo. Pero patuloy ang papalto kaya katamo ing Ginoo, kapamilatan da ring miyaliwang taong kaya betamo kimbye, at kapamilatan da ring miyaliwang karanasan, araranasan tamo, kingal doldo pamibiyebye tamo. At andat pakit ya at palto ing Ginoo kaya katamo, at inyang panagkat at atinyang hamon. Pakanan mula ring tupa ko. Ing panagkat na't hamon na, ingatan nyo la ring tupa ko. Ngani pong kasalukuyan, nganing atsura libutad ning malilyari ngani. Nano kaya ing panagkat na at hamon ning Ginoo kaya katamo. Makanini po ing akakit ko. Ado mong bagay. Ado mong bagay. Mumunang ini. Mumunang kutang. Nano ing gagawan niyo potang alakong balong gawan. Medyo masakit ya. Nano ing gagawan niyo potang alakang balong gawan. Ewari po tang manakitang sulat-sulat gewanan ning anak, kempader. Sabihan tamo, gewaneyan ning metong taong alang balong gawan. O kaya manakit kang basura keng dalan, dapat neyan ning metong taong alang akarapat. Gewane ning metong taong alang balong gawan. Ay sip kayo ni uling di Pedro, itang abak pe pakit ya ing Ginoo, alalang balong gawan. Kamate-mate na ning ginuda, may wala ne ing amuda, eda na agway tang dati dang gagawan. So, nanong gawan da? Alalang balong gawan. Anyangan na dugong Pedro, manasan ko. Gara naman din kayabe na, tuki kami. So, sinakelang bangka, enasan la, alila. Makatunganga lamo keng bangka, gato-gato, lele na nimpampang. Anya hanggang kabukas, alalang ara kapayasan, uling enoman menasan. Ala na lang, balong gawan. So, ingkotang, potang ala na kong balong gawan, anong gagawan niyo? Sinawa na kong manese kay asawa yu, pila ng banwang sa samas na niya biyena, manayos, magasenso, ala, nanong gawan mo? May pagal nakakenganak mong eman mimisip, eman magobra, alayang gagawan bali, bisang mag-aral. Nanong gawan mo? Aldoldo, kalyan may ing manuyang mo, pero alayang ablas ke ka, makasimangot ya pa rin, at bisang makilam ke ka, nanong gawan mo? Nanong gawan mo? Potang alana kang balong gawan. Personal niyo po ini. Anyang anak-anak kumpari, pinta ko keng nunsyo, ning representantina ning Santo Papa, ketiking Pilipinas. Magdala kong sulat, denggang complain ko tungkol keng arsobispo, sinulat ko ka rin.
Denggang eko buring gagawa na, denggang maling desisyon na, sinulat ko ngan ka rin, kay ba't binyeke keng nunsyo, ining sumbong ko. Pagka na kayo po yung nunsyo, paluklukan na ako, kay ba't binasane, yung sulat ko. Tahimik na yung linawi, at tahimik yung tatango. Kay ba't nga na ka na ako. Atin ka pang metong bage pwedeng gawan. Inisip ko, nano pang gawan ko? Sinulat ko noong ang ganaganang ekuburi kaya, ding egaganang complain ko, ding egaganang matsurang desisyon na. Pag kuno kaya, ano pang gawan ko? Nga naninnunsyo ka na ako, metong mo'y sinabi na. There is still one thing you should do. Atin ka pang pwedeng metong bage gawan. Ano po itang ako? Siguro, dapat meng mas luguran ingkekang arsobispo. Dapat meng mas luguran ingkekang arsobispo. Inisip ko po, kinuha kayong sulat, iklip ke, siniklod ko kaya at migpaalam ko. Kanya pong Taft Avenue, yung balena ning nunsyo. At gat pa na po nito, maglakad ko, misip-isip ko. Totoo yung sinabi na. Kung pag-iway ta, siguro dapat keng mas luguran yung kakong arsobispo. Potang alana kang agawa, misip ka, buklat may mata mo, magmasid ka, atakit mo. Atin ka pang pwedeng gawan. Potang pakisabihan nyo ring loyalista, loyal kang Marcos. Mo intindihan, bakit? O tayo murit lang kang Marcos? Balo may na ako'y tatang na. Lahi lang mapanakong pong kurakot. Alayang pegaralan, man be graduate, mamayad buwis. Ba't buriya pang ibalik? Palwalan tani kanita, penabi tani kanita. Ba't buriya pang ibalik? Kuwaintindihan ito. So siguro, alata ng agawa, iting posisyon da, iting burida. Pero atin tapang metong agawa. Maging panatag ka, maniwala ka, na atin niya pang pag-asa ing Pilipinas. Subukan mong mag-converti hanggang metong mo karela. Atakit mo. Atin ka pang pwedeng gawan. Basta't idilat mo ring mata mo at magumasid ka. Atin kapang pwedeng gawan. Nagpaalam ko po kaya kayo last week, updating me, ikaming pari. Mag-aral kayong Pasibayo, Lunes hanggang Miyerkules. Ano pa yayo po, itang Lunes hanggang Martis, may tamad ko po. Kanita ko pa mo, may kapagpainawa kay Batnaning Malyaldo. Nyamig kera ko mo, pati ngapon. Kanya pong Miyerkules, tinalakad ko, may kabe ko kayong updating me. Seminar kami, mag-aral kami, kapitangal doon. Kay Batnanita muli ko. Ano pang gawan ko? Wala nang gawan. May yari na ing-updating me, yari na. Ala nang Malyaldo, ala nang gagawan, nano pang gawan ko. Atin pa. Kaya ako miglakad ko po, padurot. Itanggat panapon. May batikit ko. May yari na pala ining 3 gate, pegawata mo. Kaya pwede na kong dumalan keni, ako mitalabu, ala ng step, diretsuya, pati sa ken, pwedeng lumol keni. Tinurot ko at napakarakal plastic, nakaparakal basura, tanaman dapat pututan, basurang dapat ilele. Atin pang pwedeng gawan. Amen? Amen. Kadwa, potang kabukas na kong manasan, pero ala kong arakap, maski nanong asan, nanong gawan niyo.
pagal na kayo, sinawa na kong manasan kabukas, pero alang malilyari, ala kong arakap. Nanong gawan niya. Pakanya niyo po yung kutang yu kembene kay. Pilantanang banwang magobra hanggang ini kaluluta mo. Pilantanang eleksyon delanan hanggang ini, yan naman ing malilyari. Alang malilyari? Anong gawan tamo? Anong gawan tamo? Banwa-banwa ining sistema, ang datating eleksyon, ining sistema, hakot doring tao, bayaranan 2,000, suhulan na kayong pera. Yang ilang-ilang tatagal, para-pareho lalagyo, itatang ima, inganak na, pa na, para congressman, para senator, alang milyari, ilang tatagal. Yan naman yung kwento, kurakot ng kurakot. Alang malilyari kaya katamo, nanggawan tamo. Eko pa sinawa. Atin yung tiro yung ginukaring alagad, kitna nala atin ko ang arakap, ala po nga na. Sabi na ni Ginoo, subukan itya kimbandang wanan, ingkaya kong lambat at manikwa kayo. O tamisane tanang keng kaili, karintaman siyang lambat. Karining dati ng politiko, dati ng lagyo, dati ng sistema, dati ng kurakot. Halingan na ning Ginoo. Subukan yatsaye bandang wanan. Manaliwa tanaman. Subukan tala ring ariwa. Detang alang bahid korupsyon. Detang talaga magobra para kaya katamo. Detang talaga magsumikap ban kanita masenso tamo itang Pilipino. Deta subukan aliwa naman. At mekad, makarakap tamong dakal ay asenso na panayan tana. Mapagal tana po. Yang kwento. Ako pa sinawa keng weteng, manibat kanita, weteng in paralan, weteng in sistema, weteng in panyuhol da, weteng in panako da. Yang tinang minasenso kayo keng weteng, maliban kitang maglista ka magkay, o itong pa'y sabong, at inang minasenso keng sabong, yang kwento yung darandaman tamo, may parorola, may kawa nilang pamilya, bigpakamatay ng anak, uli na ng sabong, talpak. Paano may paltal? O tanggang yan yatin, o tede halal ako. Yang iya. Malunos na ko man po. Isip ta naman bagya. Ba't ilang buri yung ibalik na naman? Ilang buri yung iboto na naman? Aliwa naman nga na ng Ginoo. Subukan yung bandang wanan, karinya itya, lambat yun. Subukan niya ining biyuda. Subukan niya ining alang bakas, pamangurakot. O dening ting record kurakot, ilang pipilinan yun. Bisa kong makarakap da kalayasan, bisa kong manakit pag-asa kimbiyata mo. Subukan yung bandang wanan. Amen. Amen. Akwento ko na po ini anyang milabas sa Lunes. Karitang sinimba, anyang misa ng San Jose. Easter Monday. Rally ka nung maragol, BBM, Big Bowel Movement. Ano ka rin da kalataw? Kayo ba'y hinakot? Hindi po, ngara. Kayo ba'y pinwersa? Hindi po, ngara ring tao. Kayo ba'y binayaran? Hindi pa po, ngara. Yang Ini pong anak ng Thomas Edison. Kilala niya po Thomas Edison. Ining magaling nga inventor. Yang may inimbento keng sulu, yang may inimbento ataking radyo, takalya po inimbento. Minsan ining anak ng lalaki, linapit ya kaya, nga natang, bisa ko magumpisang negosyo. Anong i-advise mo kanako? Tinawin ng Thomas Edison,
At nga na, mo yung pakipat na nga na. Nung bisa kang masenso, manintun kang magobrang biyasang lalawe king relo. Nung bisa kang masenso, manintun kang magobrang biyasang lalawe relo. Yung taong alang agawa, lalawe relo. Yung taong makarakapasan, lalawe relo. Ay, nanong oras, ay merienda na, muli na ako. Ako na yung pila ng oras. Bisa kang masenso, tumawe kang taong biyasang lalawe relo. Isa tamong masenso anting Pilipino. Tumawet ang kandidatong biyasang lalawe ing kurakot. Amen. Agatanda ko pong manalangin para kayong daratang tamong halalan. Iya po panalangin, metong yang dalit, metong yang kanta. Pangadyan tayo po ining kanta. Matuanay pong kanta, gawa ring Heswita, paring Heswita. At atin yang sasabihan kaya katamo, panamdaman tayo po, paring puso tamo, at iyang panalangin tamo, King Diyos, para kaya katamuan. Saan kami tutungo? Kaming makasalanan. Saan kami susulong? Dahas laging kapisan. Ikaw, Jesus, ang susundan. Ikaw, poon ang hantungan. Sino kayang uusig sa di makatarungan? Sino kayang lulupig sa kim na umiiral? Sa sino man sa Diyos mulat, katarungan nagbubuhat. Kaloob mong talino, atas mo'y pagyamanin sa pakikihamok, lagi naming gamitin. Karahas ay pipiitin, kamali ay tutuwirin. Karahasay pipiitin, kamali ay tutuwirin. Amen.
Idawon tala pong iniking Diyos, ninggam pamangailangan tamo, at nga tamong maus kaya, Gino ning biye, pakiramdaman mo kami. Itangan po. Ginuning biye, pakiramdaman mo kami. Gino, ding apostol mo mena sanla ke bukas, patalalang arakap. Papanitilyan mo ing tetaganding sabla mong apostol, ngening kasalukuyan na magobrang balamuwari alang bunga. Inya ang aming manalangin. Gino ning biye, pakiramdaman mo kami. Gino, era ka kilala ring apostol, maralas, emiya ka kiting atsuka. Dinan mo kaming kamalayan ing atsukang kaya bemi, inya ang aming manalangin. Gino ning biye, pakiramdaman mo kami. Gino, ngening kasalukuyan ing lambat ning Santa Iglesia, kakatmuyang pasibayo karing taong iba't king mabilo gayato, emo ipayintulot ing magisiya ing lambat nune, dinan mo ang lugal ding sabla. Ipanalangin mi kaya ka, o Gino. Ginuning biye, pakiramdaman mo kami. Gino, antimo rin, ngening kasalukuyan, karing dakala lugal, ding tubod mo, mibabalan lang magsalita king lagyo mo, pamintuan da ka sana rin kaya kang talapatuto, imbes na ring tao at ipanaral din keng walang takot ing kaya kang amano. Ipanalangin mi kaya ka, o Gino. Ginuning biye, pakiramdaman mo kami. Panalangin tala po ring kapatid damong mag-birthday, ELC Salonga, Pasensya Pangilinan, Mayralyn Kayanan, John Philip Mercado, Joseph Alfred Salonga, Alfredo Salonga, Amador Escasinias, Kate Shira Guevara, Ampoy Teofilo Munoz. Para po king kapasalamatan da Rinel Munoz, Noel Hinco, Joyce Ann, Ronji and Ellie Nathaniel Isip. Para karing intensyon ng Mark Manlutak at para king kaladwan ng Apong Toring Mendoza. At para karing familia tamo, ring anak tamo, at para king bansa tamo na magsadya para king daratang halalan. Tahimik talangening idawon king Dios. O Diyos ay pami, dinan mo keng tapang, makagyong lumaban at manalakaran para king katutuan at katuliran, kalupan ng Jesus, aginumi. Amen. Manalangin kay kapatid, baning kakatamong daon, matanggap larapanan ng Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapan sana ning ginuiting daon karing gamat mo, kingi kapuri at kaligaya ning kayang lagyo,
king kaya katamoy kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Hoy paming miglalang, tanggapan mo reting regalong ibat king kaya kang balayan, ing maragulat tulang pigkalub mo kaya kami, mirasan na king kayang kaganapan, karin banwa, king lagyo ng Jesus sa ginumi. Amen. Ing ginuma na tilyak kaya kayungan, At kaya ka isipan niya at luguran ng Diyos. isipan mi at kaluguran. Pasalamat aking Diyos sa ginutamo. Iti karapat dapat at matulit. Tunay pinkarapat dapat at matuloy ng pasalamatan da kang parati o ipa kapamilatan ng Kristong ginumi. Pupurian da ka kaniting maragulatula kaniting panahon ning pamanyubling mebye anyang i Kristo meging talapagligtas miya. Uli nita kambeda ring sablang koro ding Angeles daralit ming kaya kaligayat ngamingan kakanta. O Diyos ay pami, tutukang banal at buriming paramdam kaya ka, ing kaya kaming kapasalamatan. Daraon mila kaya ka, dating tinapempong alak, at aduan ming itubod me ing Espiritu Santo, bandeti, malyari lang katawan at daya, ning ginuming Heso Kristo. Ban kanita, adaon mi kaya ka, ing pigkalub mo kaya kami. Ketang benging bayo yamate, kabang kasulo nala ring kayong kakaluguran, king karelang tauling hapunan. Kinwaning tinape, pepasalamat ya keka, pirasune, at binyene ka rin kayong disipulos nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye. Iti yung kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat na ning hapunan, kinuwaning kalis. Masibayang pepasalamat ka ka, binyaning kalis ka rin kayong disipulos nga na, tanggapan niya iti, ikongan at minum ko kaniti. Iting kalis ning kanakundaya, ing daya ning bayo talang hanggang tipan,
Ami bubu para kaya kayot para karing sablang tao, banketa, mi patawaran la ring kasalanan. Dapta niyo iti, anting kapigaganakan kanako. Gaganakan tayo ng Ginoo, anya matulat ang ipasyag ing misteryo ng kasalpantayanan. Iba, uling kaluguran mo kami, agkatan mo keng lumapit king kekang dulang, katmuan mo kami king tula ning Espiritu Santo, kabang tatanggapan mi ang katawan at daya ning kekang anak. Ginoo, alakang kakalinuan karing anak mo, aduan ming ingatan mula, deng kaluguran mi, lalong-lalo na Francisco, kaya kaming Papa, Florentino, kaya kaming Obispo, at panalangin mila, ding kaya kaming makatwa, at ding kaya kaming miyang ubye. Ganakan mo ding daralan kasakitan at lungkot. Ganakan mo ding Kristiyano, no karin lapaman, ading sablang tao king mabilo gayato, lalong-lalo na ring masakit at ding pakakalulu. Maglapo kaming kapuryan, po at ang akakit ming gagawin mo para kaya kami, kapamilatan ng Heso Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ibang mayupayang tuto, kagum ning Espiritu Santo, pupuri ang dakat parangalan, manggaman, kingalangang ngani ponting metong familia, abe-abe tamong may panalangin king Dios, karing amanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Itangan po, Ipami acubanwa, misamba niya ang lagyo mo. Datang ke kami, impamaghari mo, mipamintuan niya ang loob mo. Keti sulip antibanwa, keti sulip antibanwa. Ing kakanan mi, King Aldo, biemu King Aldo ngeni, at ipatawad mo ding salamike ka, anti ing pamamatawad mi, karing mi kasala ke kami, emu ke ipaisaw kintuksu. Nune ikabus, King Marok, ipami. Ikabus mo kami o ginuking sablang Marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaw paning kaya kang pakalulo, parati kaming mikabus king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang manenay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman, king alanganga. O ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kakong kapayapan, babya ko kaya kayo.
Emo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan. Nung nailawan mo yung kasalpantayanan ng kaya iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyet magari manggaman kingalanganga. Amen. Ing kapayapanan ng Ginoo manatili sa nakapilan man kaya kayungan. At kaya ka antemore. Palugod tayo pong ibigin ng kapayapan ng Kristo, king metong at metong. Kapayapan po kaya kayungan. Peace be with you po. Kapayapan po. Kini po yung ginutang Heso Kristo, yung kordero ng Diyos sa milalako king kasalanan na ningyatu, mapalad tamo itamong mayayawos, tanggap king Ginoo. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka. Dapat yagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako.
Importante pong announcement, mumunandili. Bukas po, Lunes, May 2, agkatandakongan po, king 450th Anniversary Foundation ng kakatamong parokya. Agkatanda ko po king metong Camino Walk, pamaglakad kayabi ng Santiago Apostol, libutan tala po, renggang baryong sasakupan, renggang kapilyang sasakupan ng parokya, manibatan kay ni Pisamban, dumurtamo po Sitio, and then Havens Park, pababa Santa Ines, San Miguel, libutan talangan po renggang parokya, hanggang may balik tamo kay tiking Pisamban. Magumpisa po iting pamaglakad, kayabi ng Santiago, alas 5 ning Ganingaldo, bukas abak. Kilala tayo po'y Santiago, anting metong a peregrino, maglakad, banipasyag, ing mayap abalita ning Ginoo. So bukas po, lumakad tamong abe-abe, alas 5 ning Ganingaldo po. Kay bat itanggat panapon, 5:30 ning gat panapon, may kami sa tamo po para karinggang na-ganang bahero, karinggang maglakbe, karinggang kamag-anak tamo nga siya abroad, ting na-ganang mag-travel po. Ing intention para karelaya, anding parangal kang Santiago, ametong a peregrino or maglakbe. May 3, itang Martes, alapong opisina, holiday day po reng Muslim, alang opisina, pero atin tamong misa itang 5:30 ning gat panapon po. Martes 5:30 ning gat panapon nating misa, pamag-commission naman po, karing mag-house to house, para mangumpanya, para king malinis at tutong halalan. Kay bat May 4, Wednesday, kay bat na ning misang 5:30 ning gat panapon, agkatanda ko po, metong nga torch rally. Eta po magdalang kandila, torches la ring daralan tamo. Bulo ating basan milalablab, lumakad tamong makuyad kay Tibetis, lungob San Agustin, Santa Ines, lumaltamo ketang elementary school, San Miguel, then may balik na kay Pisamban. Sa lubungan da katamo po, ringking parokya, Guagua, magdala mo naman torches. Iti po gawan tamo para king malinis at tutong halalan. Kay bat mitipon-tipon tamo po kening tennis court para king makuyad a programa po. Kay bat May 5, may kumpisane po ing novena para fiesta ning Santa Ursula, San Agustin, ampong San Miguel at lola pong baryong agnanagnan magfiesta. Kay bat po, mayari ni ing kakatamong kumpil, isunod naman ing First Communion. So reta mong anak may kumpil, ilang pwedeng mag-First Communion. Ausan ko po rin anak alalaki, ing kumpisal da po, First Friday, May 6, kay bat ing misa dang pamag-communion, May 7, alas 8 ning abak. Ren naman babay, May 13, ing kumpisal da, kay bat ing communion da, May 14, alas 8 mo naman ning abak. Detang anak may kapag-practice, kailangan daw pakikitan maski mapilan mo karing kakatamong katekista. So deta mo po, dakal pong salamat kayongan. Asahan da ko ngan po bukas, Camino Walk with Santiago, kay bat kay Miyerkules, Torch Rally para kayong tutong halalan. Talakad ta po para kintauling panalangin. Inipa mo po ing umpisa na ning kakatamong selebrasyon ning 450 years atin la pong aliwang aktibidades makalatag din kakatamong fiesta committee. Announce ko na lamo po kabang malapit noong datang. At para po karing anak tamo, para karing magboto, para kimbansa tamo. Bapong Maria, mit mo kaking grasya, ing Ginong Diyos at yukeka, nuwan ka karing sa balambabay, nuwan niya panamanin bunga ning atyan mo'y Jesus. Santa Maria, Induning Diyos, si panalangin mo kayang makasalanan, ngini at king oras ning kamatayan mi amen. Santiago Apostol, Ipanalangin mo kami. Virgen de los Remedios, Panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluan mo kami. ating Ginoo manatili kaya kayongan, At kaya ka, Antimur, bendisyonan na kayo at antabayanan ng Ginong Diyos ating kaya kong familia. Ingib pa, poning anak, poning Espiritu Santo. Amen. Ing simple tamo pong assignment ngayon Paromingo, bawal lalawe relo. Noon ay magmasid na kayo mo kem paligid yu,
bayong abalo nanong tutong maliliari. Ita mo po, salamat po. Ing misa tamo midaune, umya kayo king kapayapan at tula ning Ginoo. Salamat king Dios. Maya pabengi po kaya kayo salamat po king kaya kong pamanagon, mimingat ko po patang muli kayo. Good night po.